Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala tebibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala şefii zunubina Muhammed. İşef emi bahsi per dvi hakida suretin sual kirini. Genellikle evan suretin sual kirini hinek suri de teref insanı inançsız zaten sual kirini jibu İslam'ı, jibu insanı Müslüman daha kadri van düşük göstermişken diye filan kes madem merve ki başe çimake ji derdu bela xwe muhafaze nake eva hinek insanı berya dini İslam'ı digotin hinek insana ji peygamber araj digotin. Dedi yek fena Eyyub aleyhisselam ve nexaş ket kafira jera digo madem tu dibê xwedayê me heye madem xwedayê te heye xwedayê te çima va derda date. Eva kelimehanî kelimekî pir ağır e sûcek pir mezin e. Çünkü hakkı insana tüne xwedê eleştirmiş bike. Kes nikare xweda eleştirmiş bike. Kes nikare Kur'an'ı eleştirmiş bike. Kes nikare peygambera eleştirmiş bike. İnsan göreva uçe gerek göreva xwe bizanbe. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hakkı nexaşiya Müslümana da Resulü aleyhissalatu vesselam aha gotiye. Gotiye Müslüman vati xweda derdeki jera dişine, ku Müslüman sebir dike, nalina melki Müslüman tesbih Resulü aleyhissalatu vesselam gotiye. Merve Müslüman vati dinale fena subhanallah dibêje. Zamanı dizare fena la ilahe illallah bêje. Zamanı nefes hilde de fenani sedeka bide Resulullah gudi aleyhissalatu vesselam. Zamanı radızı fena ibadet dike. Zamanı keleke ki xwadizverin bal keleke ki ve fenani cihad diker ya xwedada. Müslüman zamanı ku nexaş dike ve nikare ibadeta bike xweda emir dike ji melaiketara hatta eva abdê minî hanî pak bibe hûnî vî abdê min hanî wetê sağ bû çijmin re ibadet dikir evî ibadetî wî hûnê rob ro tevî binivîsin. Çünkü eva nexaşiya min jê re şandiye eğer nexaş nebiya êj min re ibadet bikira. Mêze bikin Müslümanê ehli ibadet çiqas mükafata wî heye. Rokî Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabiyara sohbet dike Resulullah aleyhissalatu vesselam Resulullah ve hadise dibêje. Zamanê ku hadîsê Resulullah hatin gotinê meriv ku hadîsê Resulullah sêr kir meriv çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam eva terîqa Kur'anê riya xweda ji me re izah kiriya Resulullah e. Pêşî ew di wê rêda çûye wetê Peygamber aleyhissalatu vesselam hadîsê meriv re izah bike meriv li wê hadîsê gere mêze bike bizvira li xwe mêze bike. Ka Peygamber aleyhissalatu vesselam aha gotiye ez şiqa nêzîkî vê rêya hanim. Eva hadîsa Resulullah heqê min da kaçı geçerliye. Gere meriv evî bizanbe. Resulullah aleyhissalatu vesselam rûkî sahabiyar aha dibêje. Dibê wetê xweda abdekî xwe hez bike, abdekî xwe Müslüman, tabi xweda abdê Müslüman hez dike. Xweda zalimê hez nake, xweda ji fasıqa hez nake, xweda ji münafıqa hez nake. Ewan insanî qul heqît xwe xwedê jî hez nake, xweda kê hez dike? Xweda Müslümanê ku riya Muhammed aleyhissalatu vesselam da tişîne xweda ji wan hez dike. Wetê xweda abdekî xwe hez bike, abdekî xwe Müslüman Peygamber dibêje aleyhissalatu vesselam. Xweda wetê hez bike ku rehmê lê bike, xweda zanî çi muamele pê re dike, sahabiya re dibêje Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sahabî dibin ya Resulallah xweda wî abdê xwe Müslüman re çi muamele dike? Dibê wetê ku xweda jî hez bike, xwedayê rehmê lê bike, xweda evî gere temiz bike. Gere evî ji xeta, günah, ter temiz bike çünkü cennet cihê insanî kirlenmiş bir günah cîwanî ne cihê temiz e. Xweda pêşê dike wî insanî dünyayê da nexaş dike. Yan zarekî wî nexaş dike. Yan dêbavî wî nexaş dike xewşî wî, ew jî sebir dike, xizmeta wan dike. Xweda azze ve celle bi viya günahî wî efû dike Resulullah dibêje. Xweda dike rizqî wî teng dike, feqîr dike, sürekli muhtacî bal xebatê va dike.
جبو که اندیشه وی چه ببه جبو که کدر وی چه ببه که خدا به گناهی و عفو بکه تمیز بکه خدا و صادقه حتی وی عبد خو نزیک مرنی پیغمبر علیه السلام گوته تر تمیز دکه فنا تنه تزش جا خواهد به دنیای خدا پاشید به حضور آخر خدا وقتی که عبده کی رسول الله دبیجه خدا وقتی عبده کی خو حزنه کی یعنی عبده کی قارشی خودی دا دنیای دا ظلمت که حقارت که حق عبدی خو فاسق دبه ظالم دبه منافق eziyeti دده insana خدا وی عبد خو چاده که دنیای دا رسول الله گوتیه خدا قارشی و عبد خو نابه خدا فرسند دده وی عبدی اگر تشتکی پاکه بش خدا دنیای داده دی خدا نه نخواست خه نه تنگاسی نه sıkıntı جرا چیدی که حتی نیکو عمری و خلاص دبه دوی گناهی وی دبه حضور خو کش جهنمی دا کو تربیه بکه جوی حدیث رسول الله علیه السلام مرف چه فهمdi که اوان انسانی که مسلمانی اهل سنت و جماعت مسلمانی اینانجا وان هنه اینانجا خواه خرانه که نبیجن فلان کس انسانی حتی اوا کلمات تی گوتنی فلان انسانی هانی انسانی که دوری خدای خدا نازناکه حقارتید که ظلمید که ظالمه قول حقید خواه خدا چه معافاته که سردانایده Demin peşiye de go Xda nayı eleştirmiş ki kes ne gara Xda çima ahana ki hakimetun emni garın beşin görevame evnine ama jibe hadis Resulullah mer çe fahmdi ki ev insanı ki dünyayı Müslümanı dünyayı da tengasi dibinin ev Müslümanı sürekli tengasi dane Xda wan Müslümana hazdı ki Xda wan Müslümana tertemizdi ki ji hata günah temizdi ki tertemizdi be huzura xwe cenneti da mükafat mezin dedi اوان انسان خدا ناز نکن او انسان حقارت انسانات کن او انسان قول حقید خون او انسان اذیت دنه انسانا خدا عزوجل وان انسانا جی و حدیث رسول الله صحات فهم کرنی دهیله به وان گناه وان جبو جهنمی دا وان انسانا را تربیت خدا قنجی بوان را نکه آیت قرآن دبه خدا گوتیه یا گلی مسلمانا نبیجن خبر خدا ظالماتونه خبرم هر کسی هیه her tişteki ram zamanek tayin kiriye Xuda azze ve celle dibêje. Yek diyeceğim Resul sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam dibi kalbimi aşbiye sahabi Resulullah aleyhissalatu vesselam şerad bi aşbuna kalbi ev kalbi dengi Xuda ve Peygamber tesira ayata Xuda Kur'an hadisa Resulullah peçine be derdeki pırmezine dibi dermani vicmera bibine sürekli dibe insanı Müslümanı dertli ziyaret bike. Sürekli bebe tabi cenaza defin bike. Sürekli kabriya ziyaret bike. Ev kalbi aş dermani ve eve vatik meriv kudiçe insanı dertli ziyaret bike gere tesira van merivra çe bebe. Merivati cenaze defin kir gere meriv tişteki fahm bike. Eva insani hani evci insan bu, dünyavici hebu, hayalivici hebu, eva insana çoruk ez hiç fenavi hem. Gere evo defnavi miri da habek merv ratıştek çebe, mervce ibretek elde, mervce dersek elde. Mervati çuna kabristana, merv kabra mezebike, merv gere jwana ibretek elde. Anlama ziyareta kabra yek jeve. Jmiryara fayde he merv Fatiha bkhune, ev sağı çe ziyaret ke faydavici gerece ibretek elde. Evana insanana fena insan bun evci evmerin ezeci bemirim. Ama o merini ra sınafeki mezine tedbir lazıme. Evi mervi xiste seni açfara devamlı mervi nekhaş dertli ziyaret kerin. Bu tabi cenaza kabir ziyaret ke sık zamanek hindik daha tecemi sahabiye Resulallah. Bu Xuda rahma xwelte bike. De ça qalbê min ê eşk dermanê qalbê min ê eşk ji me ra got qalbê min nerm bû daha dengê Xuda û pêxember diçe qalbê min. Zemanê meriv ku wez û nesîhetê dîne miş bike meriv gerek jî hinekî tiştekî hilde. Tesîrek ji meriv ra çêbe. Kur'an ilac e Xuda şandiye dünyayê.
حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلام علاجن مرو وقت گناه که مرو نخار روحی مرو نخاشت که به او تداویا روحی مرو جی به قرآن و حدیث و چه به مروه کی نخاش بکه و هر وجود نخاش بکه و هر جم دکتر و دکتر چه بجه او علاج ده نه علاج کلامیش بکه نه گوتنا دکتر چی گوتی اوی بکه گناه که چه فایداوی چه به و از اون نصیحت چی مرو واتی هاته گوتنه مرو خواب خواه آها دشمیش ببه اوا امری خدا حدیث رسول الله شمراتین گوتنه گلو از چقاس نزدیکی دین اسلام چقا دورم از ریا قرآن آیرمیش بومه یا نه بومه اوان انسان بریام وفات کرن وان قبرادا اشوانا عبرت هلدم روکی ازیجی بمرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة بفكرن بكردي باخفن بكردي بعجبين بكردي بشوبين بكردي لشاكري کو پہ آبو نبن دنگ بیجیے گوہداری بکن بکردی